işleri başlandı bu yüzden. Atsinkoy zаңдабай турган. Сатасын 3 метр, 3,5 метрге чейин каалаган размерде чыгарып беребиз. Setkalardın türlerini көрсөтөбүз. Şarnir setkalar жақсы çıktı ha bulardan ha. Gözünüzün öndürüş. Өзүбүздүн өндүрүш. Beton stoyka. Koyun gerek. Assalamu alaikum. Amansızlarmı? Urmatlı mekendeşler salamatsızlarmı? Ona oşentip köktüm jaz geldi. Yeni tala işleri, yer tosu işleri, kuruluş işleri başlandı bu yüzden. Yeni yer tosu gerek olsa ona oşunday bugün setkalardın türlerini көрсөтөбүz. Aleme kuruluşka gerekli olan setka maktardı көрсөтөбүz. Çangaktardı көрсөтөбүz. Ebro setkalardı көрсөтөбüz. Janagı uşul ele setkalarga iştey turgan beton stoykalardı көрсөтөбüz. Бұл дарек Ош шаары жапалак айылы. Оштон Ноокат же Баткен тарапка шаардан чыгып бара жатканда Дебу каналдан өткөндөн кийин Алпордо ресторанынын жанында сеткамак өндүрүшү цех бар экенин жакшы билесиздер. Биз буга чейин тескабардан 1-2 ирет келип тартып көрсөткөн элек. Жаңы сезондун башталышына маалыматты сиздерге жаңылап берели деп дагы бир жолу келип ушул жерде тартып көрсөтүп жатабыз. Дареге дагы бир жолу кайталанат. Ак Тилек кичи районунан Круговойдон Жапалакка келип, ушу Ноокат Кызылкая тарапка жүрүп келе жатканда, жолдун оң тарабында сиздер билесиздер, Ош тазалыктын базасы бар. Андан өткөндөн кийин Алпордо ресторанына жетпей эле оң тарапка дарбазадан бурулуп киресиздер. Киргенде эле мына ушул жерде оң тарапта сатуу бөлүмү жайгашкан. Сеткалардын, сеткамактардын, бүт ушул жерде өндүрүлгөн продукциялардын түрлөрү витринага коюлган турган. Азыр бүгүн бизге маалыматты ушул жердин менеджери Мухаммед мырза бермекчи. Мен аны эфирге чакырайын. Сиздер тосуп алыңыздар. Келиңиз Мухаммед мырза. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Денсаулык иштер жакшы? Хуш келдик. Мен сиздин өндүрүшүңүзгө хуш келдим. Сиз биздин эфирге хуш келдиңиз. Жакшымы? Жакшы, өзүңүз. Кудайга шүгүр. Иншалла. Иштеп атабыз. Жаңылыктар барбы? Жаңылыктар бар. Кудай кааласа бизде ошо матамекендик өндүрүш жаз сезондор келип атат. Ошого сеткалар чыгарып, насакчылык кылып, элге реклама кылып, элге жатон келсин деп аракет кылып атабыз. Машалла. Сонун экен анда. Сеткалардан баштайлы, кайсыдан баштайлы? Сеткалардан баштап көрсөтө берели, Мына сеткалар азыр жаңы чыгып атат. 30 метрден сатасы 1,5 метр. Өзүнүн сейкасы 7ге 9 болот. Сейкасы 7ге 9. Кабион сеткалар ушулар. Кабион мындайынан турасынан топулган мындайынан сеткалар ушулар. Мынаке жазылганы дагы бар бул жакта мынаке. Мындай жазылганы бар. Жазылганы мындай. Азыр ушул сеткалар жакшы чыгып атат. Өтө жакшы чыгып, элдер жакшы алып атат. Буну таныштыра кетсек, мына зымы калыңыраак, дучу. Калыңыраак сетка 3600дөн башталат. Атсынкой заңдабай турган. 30 метрлиги. 30 метрлиги. Андан арзаныраак бар мына 3000 сомдон. 3000 сомдон. Буну көзү кичинирээк экен, а? Зымы көзү бирдай, зымы ичкераак, мунунчу. Зымы ичкераак. Зымы ичкераак. Андан зымы ичкераак мыналары бар 2800 сомдон. 2800 сом. Эки чекесине моундай калың зымдарды койгонбуз. Астына үстүнө зымдарды койгонбуз. Атсынкой сеткалар. Булардын сеткасы бар, кудай кааласа түшүп беребиз. Түшүп бересиздер. Андан кийин мына калыңдары бар. Карасынан заңдай турган. Бул каразымдан. Каразымдан топулган. Зымдын калыңдыгы 1,9, 2900 сомдон. 2900 сом. 30 метрден. 30 метр. Мына 3200 сомдон андан калыңыраак бар. 2-2 деп коебуз, зымдын калыңдыгы 2-1 чыгат. 3200 сомдон булар. Булар да 30 метрден. Андан арзаны мыналар бар. 2200дөн. Эмне арзаныраак тосконго боло берет десе, булар деле жакшы. Булар деле 5-6 жыл, 10 жыл кызмат кылат. Кудай кааласа. Зато асты үстүндө зымы бар экен. Асты үстүндө зымы бар булардын дагычы. Кабион сеткалар. Кабион сеткалар. Андан кийин мына 50 метрлик сеткалар чыгарып атабыз. Шарнирлер. Шарнир сеткалардын Атсынкой заңдабай турган узун 50 метр 3000 сомдон башталат. Эң кымбаты. Атсынкой. Андан бою кыскарактары бар 1,30. 2650 сом. 2650 сом. Атсынкой заңдабай турган сеткалардан. Анын заңдай тургандары бар мына 50 метрликтер. Шарнирде каразымдан жасалган, а? Каразымдан жасалгандар бар мына 2300 сомдон 1,5 метр. Андан мына 1,30 бар 2100 сомдон. Бардыгын түшүп беребиз, кудай кааласа. Түшүп бересиз. Ойнатты. Бул шарнир сеткалардын үлгүсү бул жакта турат. Ушундай абалда болот да? Ушундай болот. Мына ылдый жагы майда болот. Мына тоок, малар кирбеш.
Ha. Hani üstüde çoğun mal girip duranga şoşal çoğraklığın kaydasını çağrılgan. Ha, iri girek. Giri. Ha. Gabion setka anan şarjlı setkalardı türleri oldu. Anan belki rombik kadimki adattagı setkalardagı narpette barken alarda körsetөбүз. Bu setkalarga kazıklar gerek. Misal üçün mına kazıklarda var. Mına iki Beton stoyka. beton steykalar var. Bunun büyüklüğü kaçalı? Büyüklük 2,5 metre. 2,5 metr. Kança sonun olur? Noktası 250 somdan. Bunun içine bundan kalın sımlardan koyuyoruz. 4 sımdan koyuyoruz. 2 metrege. Ondan şununla 4 sımlardan koyuyoruz içkara. Hı. 220 somdan. Bu 220 son. Tamam 220 somdan. 30 som ayırması var eкен 30 da. som ayırması var. Zımınan ele. Zımınanlı. Biroq razmeri bir değil. Razmeri bir değil. Kaç situası жақсы Xudo xohlasa. Bir değil. Hamutlarda var. Hamıtların bарлық түрі var. Razmerde жасап береміз. Hamıtарды қалаған размерде. Misal üçün 50'ye 70, 50'ye 40, 30'a 40. Var da razmerleri жасап береміз. Жасап бере бересиздер. А бияктагы ромбик сеткаларды дагы бир катар айтып көрсөтүп бериңиз. Эми бардыгын болбосо дагы аралатып маанилүүлөрүн кайсыга суроо талап көп болсо ошолорун көрсөтүп бериңиз. Hazır futbol yemeler böyle atat. Mini futbol yemeleri çıkarıp veriyoruz. İyi satası 3 metre, 3,5 metre çayın. Halagan razmerde çıkarıp veriyoruz. Bunlar 2 metrede bunlar sıkılar. Mini futbollu polyalar mı? Böyle. Bak koca tavuk boktasam desem var. Kişinekeyleri daha var. Kişinekeyler. 1 metre 70 santimetre halagan razmerde çıkarıp veriyoruz. Şu setkalar da. Ama buna setkalar var. Bak bakmanı ыңгайлуу, sınırları kalın. 2 sımdan 2 var sımdan kalındığı için. Böyle 8'e 8 1550 somdan. 1550 som. Ondan keyin munalar var. 5'e 5 ekilik sımdan 1900 somdan. 5'e 5 2'lik zımdan bu. Öte жақсы setkalar şular. 1900 som. Muna setkalar var. 2-1 zımdan göz 6-6. Şeykası maydalasan kımbat bulur. Çoğuygan sayın arzan bulur. 1650 somdan. 1650 som. Muna 20 metreler var. Şunun 2800 somdan göz 6-6. Fısata 1,5 metre. Atsinkoy setkalar bular bardığı. Atçınkov. Ana muna setkalar var mı? 2200'den 20 İri metre. girek ha bular közü. Göz iri girek bunu kıçı. 2200'den mi? 2200'den göz 8'e 8 Atsinkoy başları ıldıyacağı kuralgan. Ama 30 metrelik setkalar var 3700 somdan. Zımı 2'lik 8'e 8 fısatası 1,5 Atsinkoy setkalar şunlar. Atçınkov. Setkanın bardıq türünün var ana. Bu katarda dagı köken ha buna. Köt körüp turasыздар. Razmeri, көзүнүн размери, зымынын айырмасы болот негизи. Бул жакта Атчынковка зымдар болсо, булар уже кара зымдар экен. Kara zımlar. Bunlar gözü mayda çocukxanaga gözü mayda 3'e 3 kılıp tire tokup bereriz. 1 metreden 3 metrege çeyin zakazdan. 1 metreden 3 metrege çeyin. Ama buna setkalar var. Bunlar kara setkalar. Kara setka. Zangdayt biroq zımları kalın. 1650 somdan zımdın kalınlığı 2-4 10 metreden. 10 metrede. Bular mayda көздөр. Mayda gözler bular. Çocukxanaga yemek kılganга жақсы bular. Кара зым менен токулган сетка менен Атчынковка зым менен токулган сетканын айырмасы бар а? Бар. Atsinkoy kımbatırak bular. Zım kımbatırak kiret. Şonun için 200-300 somga çeyin kıransa bulur. Kımbat bular. Atsinkoy kımbat. Айырмасы бар. Ayırması şöyle. Ушул эми түрлөрү көп экен бул жерде. Көрүп турасыздар. Көздөрүнүн размерлери ар түрдүү, баардыгынын баалары коюлуптур. Эгер көбүрөөк алам десеңиз, ушул жерге келип ар биринин көрүп турасыздар. Баалары жазылган, ушул жерден карап тандап алсаңыздар болот. Алысырактарга балким мындай салып жиберүү мүмкүнчүлүгү барбы? Var. Bu da kalsa şahanın içinde yağı Özgön, Karasu, Polat Kızılcay'a çeyin dastakalarımız var. Yağı Aravan, Sovet'te çeyin kafasına dastakalık veriyoruz. Doğrak setkasanızlar, yeker dastakalık çetkin veririz. İnşallah. Бул азыр силерде турган баа, бул дың баабы же розничный ба? Мисалы 2-3 сетка деле алып кетиши мүмкүн да. Мисалы 50 метр bir сетка алып кетиши мүмкүндүр а? Bunlarda Rozinsta жазып koyduğumuz dün bağa da atış veriyoruz. Түшүп бересиз. Bundan da. Bundan da atış veriyoruz. İnşallah. Жакшы экен аны. Son. Ondan gibi bak çangaklar var. Çangak. Burada çangak yok da az. Çangak dayanıp başkapsınız ha? Çangaklar altılıksından öte жақсы качествосы. Hazır adamlar şunda көп қолданып атат. Стройкага öte жақсы. Bunlar da Gözünüzden öndürüş. Gözüdün öndür. Dün baba veririz bunları da. Bir oranında kança var? 50'den var. 50'den bolsa kançadan to'g'ri keladi? Kilogramdan je shtuğuna? Bir emesi 350 somdan turar. Bir oramı? Bir oram 350 somdan. 50 danası. 50 danası. 350 so'm ekan. Mana changaklar. O'zimizdan öndürüş. Buni bir Xitoy jasab kelgan yo'q. O'zbekistondan chiqqan yo'q. Qozog'istondan, Rossiyadan kelgan yo'q tug'anda. O'zimizdan oshlar, shu sexda jasab atgan changaklar. To'g'ri?
Hem zım o yaktan gelse gelmiyor. Zım Rusya'dan geldi özümüz жасайбыз şu жерге. Ya bu Euroset kaçı mı? Euroset'e var. Евросеттан да чыгарып атабыз. Şu elge gerekli nерселерди чыгарып атабыз. Өзүнүн анекендигин дұрышты. Bunun дагы ар кыл размери бар. 1 metrden başlayıp высотасын 1,5 metrге чейин чыгарып беребиз. Uzunluğu 2,5 metreden kılıp sının kalınlığı 3,6'dan 4,6'dan şunda sının kalınlığını çıkarıp veriyoruz. Euroset'e. Евросетка. Bunu kraskalangan aparıyla tasat. Tüsü çalam yaşıl bolu. Je başka tüs kılsa bolu. Başka tüs kızam. Demek zakaz mesela bunu veriyoruz başka tüsü de. Böyle yaşlı tüs yaşlı yaşlı. Şimdi çok güzel. Bunu kraskalanmagan darı da var. Özü var. Kalan razmeri ve kraskalanmalı desen veriyoruz. Ha verirse. Kraskalanmagan havalı ya. Kraskalanmagan arzanırak bulat. İnşallah veriyoruz. Buna Euroset'kalar hemen. Ne sizlerle tamam. Euroset'kalar. Sana videonun altındağı bayağı pomidor ekken jellerden ar verir. Tost koyun bayağı yaşlı bu. Öte ыңгайлуу. Ыңгайлуу. Soğuk atpayt, çocuğa atpayt. Emeçi buna diken zımlar. Diken zımdarda özümüz çıkarabız. Bunlar atсын koy, jakşı diken zımdar. Bu 200 metreden mi ular? Российский zımdan zımdın kalınlığı 2-3. 1200 tomdan bular. Anam bunun bundan Duaynoy'dağı var. Duaynoy'dağı çağırып atабыз. 200 metreden de. Zımı duaynoy be. Bu Duaynoy. Çukarak bırak Duaynoy. Ulam jakşı жылбайт мындай. Качествосы жақсы, заңдабай турган. Заңдабай. Дикен зым. Дикен зым. Сетканын тагынан үстүнөн тартқанга өтө жакшы булар дагычы. Мынасыны канча дедиңиз деле баласын? Булар 1200 сомдон. 1 euro mu? 1 euro. Kança metre bolot? 200 metr болот. 200 metre. Ha, narxıçı? Булар дагы 200 метрден булар 1100 сомдон. 1100. Булар зымы чукарак, ошон үчүн арзаныраак. 200 metre bolsa öte berekeli bolot. Berekeli болот, арзан азыр. Өтө жакшы. Жақсы. Атарды мен мына ушулар туугандар. Бир сехиңерди кирип айланып көрүп чыгалы, а? Макул секти көрсөтөйүн эле. Самет мырза. Туугандар, ушул видеону көргөндөн кийин сөзсүз түрдө жакындарыңыздар менен группаларга бөлүшүп коюңуздар. Мына бул Дарбазадан киргенде оң жакта сатуу бөлүмү бар. Ушул оң жактагы сеткаларды карап көрүп, ушул жерде балдарга кайрылсаңыздар болот. Сиз өзүңүз дайым ушул жерде болосуз да? Дайым ушул жерде болобуз. Иншалла. Жакшы экен. Мына сеткаларды тизип коюпсуз да? Сеткаларды ар биринен бар, баардык размерден канча көлөмдө алам десе, баардык түрдөн бар. Бар. Мына өндүрүш. Ата мекендик өндүрүш. Көрүп турасыздар. Бул жерде мына зданияларда бүт эле ушул станокторду орнотуп чыгарасыздар. Өзүбүз өндүрүп чыгарабыз ушул жерде баары. Бул жакта бетон стойкалар бар, ушул жака. О, лида экен, бетон стойкалар, а? Азыр ушул жака площадка даярдапсыздар дейм, а? Дайым площадка калдырдым ушул жака. Только бетон стойкага. Бетон стойкага. Жана 2 метрликтер да булар, 2 метрден булар. 2000 канча эле баасы? 250 сомдон 250 сомдон мына 2 метр бетон стойка. Качествосы жакшы. Сындары, цементтерини темеде коюлган, нормада коюлган. Жакшы. Мына бу бетон стойка көп эле. Аяка чейин же туруп куюп, бургатып аяка нары жака алып барып жийип даярдап атасыздар. Сезон келип атат, ошого даярдап атабыз. Жакшы. Бул жака кирели эми. Туугандар, өндүрүштү кубаттайлы. Мына зданиядан эмне чыгат эле? Зданияда сеткалар чыгарабыз. Бул зданияда ошо сеткалар чыгарып ушул жерге жыябыз. Рекламада көрсөтүп ушул жерден үстөп беребиз. Бардык түрүнөн бар. Мына баягы майда сеткалардан экен, а? Майда сеткалар. Тооккана эмелерге чөчө бакканга ушул жакшы. Ана сеткалар. Бул жакта да мына сеткалар аябай көп экен. Муну ар бирин өз-өзүнчө ар жерге жийип өз размери менен, өз эмеси менен жыябыз. Зымдын калыңдыгын, көзүнүн кичинесин сонун кылып. Мына сеткалар. Азыр ал жакта үлгүлөрүн көрсөттүк, ошолор бүт баары бар бул жерде. Бул жагы уже хамуттар экен, а? Ооба. Уже стройка башталып келди да, жазгы сезон ошого даярдыктарды көрүп, заготовка кылып атабыз. Уже фундаменти куюп атат, сейсмоповецтерди, колонналарды уже куюп атат уже. Башталды. Жаз келди. Күн жылып калды. Шилде чыккан, кыш кеткен уже. Хамыттын бардык түрлөрүн чыгарабыз. Каалаган размерде зымын калыңдыгы, жупасын бардыгы чыгарабыз. Мына хамыттар, мына 25-ке 25 түшөйт. Бул 20га 20. 20га 20. Мына бул чоңурагы экен. 30га 30 булар. 30га 30. Каалаган размерде чыгарабыз. Мындай үстүнөктөрдө илип каалаган размерде чыгарып беребиз. Жанагы курулуш материалдарын саткан
Rayondordogу dükkanda emeler var. Marketler var. Şifir satat, çıgaç satat, lüstra satat, aboy satat, başka satat, büt satat. Oşolar azazdan setka var mı, setkamak var mı, samış var, büt var mı? Vardı var. Silerden oftun bağda Bizde alıp ısınmak satsanız yaparıp satsak olur. Ha mınандай zımlar var. Mesela. Mınандай zımlar var. Apalakla zımlar. 2.8, 2.3, 2.5 деген zımlar var. Apalakla zımlar. Bunlar apalakla beylegenge anam setkanın astından üstüne tartkanга yumuşak büyügüzülgen zımlar. Bunlar da dün bağda bereriz. Yumuşak bu lan. Yumuşak büyügüzülgen zımlar. Köküzün gözünde. Ha, bu cağına gelsek 50 metrelik setkalar. Bana şarnırlar. Karnı değil setkalar var. Bu aksi boylar bunlar. Boyu 1,5-1,30, uzun 50 metrede bunlar çevir. Cana köşetken aksik kopası setkalar. Oşonun neler bina karası. Karazımdan jasalgan. Şarnır setkalar jakşı çıktı ha bularda ha. Bunlar ham waganda jakşykdan gözü çoňurak bolup, köp yer toskan adamlarga çöntөгüne sal. Ekonom bolot. Ekonom bolat. Çygyp bardyk türden bardy. Abi yağı uje setkamak bolup ketetken ha. Waganda setkamak çygarabız ha. Hazır. Buna zındar karаңыздар. Yakı bir aylansanıdan şu zındar rulon bolup kelip anan şu жерден Narıstanokka tartılıp kirip ketет da turam. Stanokka tartılıp kirip ketет. O setkamak tokulan stanokka bu ha. Stanoklar ha. Sizler gündüzüyle işte ister mi Muhammed Rıza? Tünü günü işte ister mi? Biz gündüzü daha tünü daha işteyiz. Tünüden. Tünü daha tünü daha. Eksimler işteyiz. Rahalasa. Buna Yengel setkamak. olarak geleveresizler. Setkamakta. Setkamakında bardyk firman var. Büt monolitke, styaşkaga, Başka büt barına keteverin. bunun 5'ge 5'leri var. 10'ga 10, 7'ge 7, 15'ga 15 bardyk türünden çıkarabız. Zımlı kalınından çıkasından. Bunlar maydaları da var bu jakta görsetip. Aydaları kayapma. Bu yerden var. 5'ge 5'lerinden çıkarabız. Abi böyünce tok firma kılıp açat adamda. Tok emelerge bak. Tukum düşmey turgan kılıp mayda kılıp çıkarıp berебiz. Budan da kişini 2'ge 7, 3'ge 7, 3'ge 10 kılıp palagan razmerde çıkarıp berебiz. Qaysi razmerde aytsa oşolara. Razmerde çıkarıp berebiz. İzah sistemi bakıldığında palat dostan katken tukum eme alganda koy bomba settemez izlegende bu jaka gelsek eme bu algan settemezler var bu jaka. Ha buna dualga setkamaklar ha. Kirpiç dualga, peskamlaka, gazablaka. Hadi bak Bütüne dualdın setkamaklar. Dualdın setkamaklar. Bulardagı zımdarından ayırma beret ha. bundan ayırma öğret bunda kalın cuka peskamlaka 1,5 tış 2 tış 4 tış bandırına çarptırır. Bu jaka settemezler var bundan. Vardık sürün. Jasap koyduk. Bize çıkarıp. Zagatovka jakşekin ayarlarda. Buna zımdar kanday zımdar? Bu zındar Dizani zındar, Aksukoy dizani zındar. Bularda hazır sepon başlanğanda Hamut Baylagan'a öte köp ketet bu zındarça. Ha Hamut Bey'le tam Hamut mı Baylagan Hamut Baylagan zındar. Jana Stroy kampanyalar dele alat, ustalar dele Dondur. Ha bunu al apalap kaldım. Kalın olsun kalın. Aksukoy degenler kaçlar Aksukoy zındar. Bunlar açık yok gene. Aksukoy kaklar ha. Zımkı yok bence aşağı. Zındar köp sana takmaz. Buna onu da çıkarmatasın abi. Bunu da açar batasın. Bu beton koyuyorsun eline de koyuyorsun ha. Zakalatnoy bular. Zakladın. Bular Betonu koyup atkanda lesinsa çıkara turgan jerge, üstünden bariyer kıla turgan jerge şunu koyup koyup da gene şuga tigiz turana sarkalayt. Bunun 10'ga 10, 15'ga 15 kardı razmerden var. Dürdür nerede pek. Dürdür razmer. Жақсы. Дареги сіздерге түшүнүктүү болду. Тиги шарнир сеткаларды чыгара турган шарнирде берки. Габион сеткаларды кайерде чыгарасыздар? Бул жакта. Онда көрсөтпөй. Наркызданияда Ha, onda tanıştık keteli. Bu jakta şu setkalarız jeyilgen bardığından sagatatlar var. Мына сеткалар жыйылып турат тургандар. Көрүп алыңыздар. Бүгүн эми бир катар обзор кылып тартып көрсөтүп атабыз да. Бардык маалыматты бергенге аракет кылып атабыз. Комментарий болсо жазып коюңуздар. Лайк басып, бул видеону жакындарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. Техника болсо ушул эле жерге келип түптөп кеткениңиз жакшыраак болот менимче. Мына зданияда да, Şu zdaniyada. жакшы. Азыр адамдар бүт талаадагы жерлерин, үлүш жерлерин, бактарын тосуп алдында турат да.
Tospasa bolboyt. Mal Erteң ketет. эле mal kal kelet Ha. degендей. Tegin tebelep jep ketет ошого. Атамекенди көндүрүштү өнүктүрүп атабыз. Maşallah. Ha. Büyük gabiyon sepseler eкен, karasılar eкен bular. Булар. Bular da jiyiliptir. Булар да жыйылган ушу. Агынан карасынан зыны калыныш. 30 метрликтер ушул. Oho, nasıl jiyipsizler he? Elge jetet ekene. Xudo kalasa he? Кетет Куда кааласа. Sezonun başlanışına inşallah. Bu gabiyon sepkanı mına hemen gidiyor. Дем башка. Yetişti Куда кааласа коркпой келе берсин. Yaxşı ekan. Sonu, kumanda. Anda jip tutaylı. Bugün şu eşigini açıp berip, kelsek malumat berip, hizmet kılgan Muhammed Mırzaga razıçılık bildiririz. Özü mukuş dep koyat ekan bu düğütte. Куда кааласа чыгардым. Ekranга biz telefon numaralarını yazıp koyduk. Oşol numaralarga çalıp baylanışınızlar. Tünü günü cevap verebilirsizler. İnşallah. İnşallah. Anan o öte tünü çalmayı yok bırak. Rossiyadagilar o tünde dele çalı olat keyde. Saatte karabayla. Yani saatte karabanan çalыңыздар ana. Yegemin aldında jatkanda çalı olmağızlar ya. Konuşkança. Aman tınızlar. İlgilik. Рахмат сиздерге да, ишиңизерге ийгилик.